जय जगन्नाथ मोर एक नुआ वीडियो को आपन को स्वागत। आज आम बुली जावा आमर अंचलर प्रमुख देवपीठ बाबा गोरखनाथ। मो भाई मान अखा रेडी हो सारे जावाई आम खूब शीघ्र बाहर जीवु आपण सहित देखा। आम आसी अधा बाटे पहुँच गलु। एबे टिके जलखिया खाईदेबू। जलखिया खाई सारी पुणी बाबा धाम को जीवु। ये बड़ भाई ऑर्डर कर सारे देखा कौन कौन किए कौन खाऊँची टिके फ्रेश होकर खाई पुणी बाबा धाम को जीवु। भाई को खाइबा भल सब आइटम टेस्ट अच्छी बरा सहित जिलिपी पियाजी खाया चलती। ये मो पुतरा चिकन खाऊँची बरा को बहुत सुंदर भाव में देखा खाई सारिकी आम बाबा धाम को जीवु। आपण माने देखि पारथेबे मंदिर आम रास्ता आसतु बाबा मंदिर भितर को जीवा एवं बाबा महिमा विषय किसी तथ्य मुझे देवी। पूजा सामग्री दुकान को बड़ भाई गले भोग आने भोग आणिक बाबा चरण में आम दबू। तापर नना कति भोग करूँ देखु भोग होची। चलतु बाबा गति दीपदान करवा। बड़ भाई एवं मो पुत्रा मुझे दीपदान करुँ। बाबा गति दीपदान चली बुली जा बाबा पीठर चतुर्पार्श्वे टिके बाबा महिमा अपार।
ଏଠି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ବିଷ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଶରୀରରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠର ପୋଖରୀରେ କେମିତି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ, ଆଉ ସେପଟ ପଟେ ବି ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ସୁମନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଠି ଅରୁଆ ଭାତ ପଡ଼େ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଛେଳି କୁକୁର ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଧାମରୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋରେଖନାଥ ବାବାଙ୍କ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବୀ ଶାରଳା ମାଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଆମେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜି ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ଭିଡ଼ କମିଥିଲେ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଦର୍ଶନ ସାରିକିରି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ।